हौगिबो अक्टोबर तांग कुंथ्रा 2022 हारिबा नुमित असिदा गुजरात स्टेट की मनुंग लेबा मोरबी सिटी हाइना खंगनबा सिटी असिगी मनुंग चेलिबा रिवर अमखकनी मचू रिवर असिगी मथक्ता लेबा खोंगना चटननबा सस्पेंशन ब्रिज हाइबदी थोंग हाइबी असि मायदा तत्तुना कोलैप्स ओइखी मसिगी ब्रिज असि अक्टोबर तांग कुंथ्रा हारिबा नुमित असिदा कोलैप्स ओइबदगी मियोय यामद्रबदा चामगा निफुमुक सीखी अदुगा चामगा मारफुमुकना असोक अपन नंखी मसिगी मनुंगदा मियोय यंखै मंगा मुक्ति अंगांग ओइखी मतंग असिदा सस्पेंशन ब्रिज हाइना पल्लिबा ब्रिज असि अचौबा केबल गुंबदा यान थदुना सेम्बा अदुगुंबा मखलगी ब्रिज अमखकने असेंबदी असिगुंबा मखलगी मॉडर्न ब्रिज मखल असि 1800 की मतम अस्वाइदगी सेम्बा होरखरबने असिगुंबा मखलगी ब्रिज असि हिस्ट्री दा मालेमगी अवांग अवांगबा माउंटेन्स कया दा सेमदुना सादुना लाखरबने हाइबदी सिजिनदुना लाखलबने मसिद नतना अवांगबा टावर्स की मथक्तसु सेमी असिगुंबा मखलगी ब्रिज साबगी कानबा खरा हायरगदी अराप अरापा यौबदा वाबा मफमदा लाइन साबा ngami अदुगा मसिदा थोंग साबदा चंगबा मटेरियल अदुगी चांगसु अतै थोंग साबदगी चांग हंथै मरु ओइना आर्टक्वेक थोकपा मतमदसु अतै थोंगदगी मतम सांगना कुइना अकाइबा कैसुम ओइदना लेपतुना लैबा ngambata natana बैलेंस ओइना लैबा ngami अतै थोंगदा चेखाइबा काइबा अदुगुंबसु थोकंदे मखाताना असिगुंबा मखलगी सस्पेंशन ब्रिज असिगी डेक्स असिगी सेक्शन असिसु सिंदोकपा पाकथोक हनिंगबा मतमदसु इराय लाइना सेमदोकपा याय असिगुंबा मखलगी ब्रिज असि कोलैप्स ओइबगी थौदोक असि मोरबी ब्रिज असिना अहानबदि नत्ते हिस्ट्री दा कोलैप्स ओइखिबा थौदोक कयासु लैखरबनी खुदम ओइना ब्राउटन सस्पेंशन ब्रिज इंग्लैंड दा लैबा ब्रिज अमखकनी मसे यूरोप की ओइनदी अहानबा 1831 दा कोलैप्स ओइखिबा सस्पेंशन ब्रिज अमखकनी USA दा लैबा सिल्वर ब्रिज 1967 दा कोलैप्स ओइखिबा ब्रिज असिदा मियोय निफुगा तरुक मोक सीखी असुमना कोलैप्स ओइखिबगी थौदोक कया लैख्री मोरबी ब्रिज असि साखिबगी मतम असि खरा होंगदोक होंगजिन तौरबसु लोकल म्यूसिंगी मतुंग इन्नदे मोरबी सस्पेंशन ब्रिज असि 1880s की मतम असिदा लोकल महाराज वगजी ठाकुरे असिना साखिबनी हाइना फोंगदोकले इंडिया दा ब्रिटिश रूल पालिंगै मतम 19th सेंचुरी की मतम असिदा साखिबा ब्रिज असि हाना ममांगदा थिंगजिल्लगा थमलंबने अदुगा हंदकता दिवाली फेस्टिवल अमदी गुजरात न्यू ईयर फेस्टिवल की नुमित मंगानी मंगजौनना अमुक हन्ना मसिगी ब्रिज असि हांगदोखिबनी मचू रिवर की मथक्ता सारिबा सस्पेंशन ब्रिज असि 230 मीटर सांखी अदुगा 1.25 मीटर ना अपाकपो ओइखी मसिगी थोंग असिना दरबारगर पैलेस अमदी लोकदिरजी इंजीनियरिंग कॉलेज हरिबा मोरबी सिटी असिदा लैरिबा मफम अनि असि समनाहलंबने असेंबदी मसिगी ब्रिज असि मतम कुइरबा ममांगदा सुपनगी मियोय तरागा मंगा खक अमुक्तदा थोंग मथक्ता लैबा याबगी अयाब लेरमी करिगुंबा मसिदगी हेना अरोंबा हेनगलबदी अखुबा थोंग असि लेंबा हाइबा तोई मतम खरगी ममांगदसु मसिगी सस्पेंशन ब्रिज असि मोरबी म्युनिसिपालिटी ना ओरेबा हरिबा इंडिया की यामना चौबा घरी साबा इलेक्ट्रिक अप्लायंस गैस पुथोकपा कंपनी असिगा 7 मार्च 2022 दा मेंटेनेंस अमदी मथौ तौननबा कॉन्ट्रैक्ट साइन तौनखी अदुगा थोंग असि मोरबी म्युनिसिपालिटी ना टोल ब्रिज लौखी हाइबदी थोंग असि संगत सागतपदा चंगदबा पैसासिंग अदु अमुक हंजननबनी हाइदुना थोंग असिदा लानबा मतमदा चार्ज लौखी हाइबदी लंबीदा रोड टोल फीस लौबगुमना मसितनतना ओरेबा कंपनी असिगी ख्वाइदगी चौबा ख्वाइदगी फबा कंपनी अमसु ओरिबा अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड असिगसु 2008 तगी चही तरागा मंगागी कॉन्ट्रैक्टसु ब्रिज असिगी मेंटेनेंस अमदी मैनेजमेंट एग्रीमेंट असिदा याउखी हेन इंटरेस्टिंग ओरिबदी मसिगी थोंग असि रिपेयरिंग तौनबगीदमक्ता था तरुक थिंगजिलबा मतुंग 2026 अक्टोबर दा गुजरात न्यू ईयर अमदी दिवाली ग मरी लैनना हांगदोखी रीओपनिंग तौबगी सेरेमनी असिदसु ओरेबा मैनेजिंग डायरेक्टर ना रिपोर्टर सिंग द फोंगदोखिबगी मतुंग इन्ना ब्रिज असि केयर फ्री एडवेंचर अमा ओइना मियाम लाक्तुना एंजॉय तौबा यागनी हाइना फोंगदोखी अदुगा चही मपन तरा मुक्सु ब्रिज असिदा अचौबा संगत सागतपगी मथौ तादि हाइना फोंगदोखरबनी
October tang kuntrada bridge asi reopening tawba numit mangani surba matung. Numidang wairam pung 7:40 tarakpa aswaida bridge asi collapse oikhibane. Collapse oikhiba matam asida miyoi 500 gi mathakta bridge mathakta laikhi. Official capacity gi matung innasu miyoi 115 leiba yabagi ayaba asidagi yamna hena numit asida bridge mathakta laikhi. Numit asida bridge asigi security footage da uba fangbagi matung inna bridge asigi masa pumba yamna kanna nom haiba tawki. Aduga bridge asi tathadringai miyoi kayanasu bridge asigi cables nakal animake fencing paiduna nom haiba tawki. Numit aduda hinghoba misak amakhakna phongdokpagi matung inna maduda tongba miyamna bridge adu yamna kanna nik haiba tawki. Madudagi matat tathaduna miyoi khara masu nansan ki haina phongdokhi. Mohan Kundaria hariba Lok Sabha ki parliament member oriba misak asigi imung manung miyoi taraga nithoi thodok aduda yaudura sikhi. Mahakna haibagi matung innasu bridge adu overloading oibadagi bridge adu tathakibani haina phongdokhi. Oreba company gi spokesperson amanasu bridge asi yamna kanna haibadagi mayaida tathakibani haina phongdoi. Bridge collapse oiraba matung National Disaster Response Force NDRF hariba sigi team mangana ahanba rescue operation tawba hauki. Ko nathangda amu army navy amati air force staff police military amati disaster response team singna makhata na rescue operation asida mateng tawba horakhi. Masigi thodok asida yamdrabada miyoi 190 sire haina confirm tawki. Aduga miyoi 130 mukna rescue tawba ngamki haina confirm tawki. Victims oiriba miyoi ayamba na oiba miyoi singak to oiki nupi amadi ahal kharasu yauki masigi manungda angang 85 su yauki. Masidagi Gujarat ki sarkarna ex gratia payment oina asibagidamagta lupa lakh mari aduga asokpagidamagtana lupa 50 pigani haina laukthokhi. Masigi thodok asi karidagi thokibano haibadu khangdoknanaba investigation tawba haukrabane. Masigi ahanba investigation report ki matung inna bridge asi mamang khara ngallingaida repairing khara tawraga local civic authorities dagi phanggadaba fitness certificate yaudana bridge reopen tawkhibani haina ahanba report aduda palle. Masitanatana bridge asigi safety audit amata tawdana hangdokhibani haina su report aduda phongdokle. Court piba forensic report ki matung inna bridge asigi cable sing asi koling kakhatlaga leiraba cable sing oikhi. Anoba cable sing sindokhide. Masidagi arumba yan thrakpada khangba ngamdabadagi tathakibani haina su phongdokle. Masigidamag Gujarat sarkarna miyoi mangagi committee semduna investigation chathari. Oreba company ga mari leinaba miyoi mapan amasu phagatkre. Bridge asigi maintenance amati management agencies ki mayokta Indian Penal Code under section 304, 308 amadi 114 hariba case file tokshinkre. Masigi thodok asitanatana 1979 dasu machu dam failure natrogana Morbi disaster haiba achoba disaster amasu thokrabane. Masigi dam related flood disaster asi August ki tang taraga mathoi 1979 da thoki. Masigi thodok asidana miyoi 15 muk siki. Atopa thodok amana 2016 Kolkata flyover collapse. March ki tang 13 2016 hariba numit asida 150 meter sangba steel na semba under construction da likhiba Vivekananda Road flyover asi collapse oiduna miyoi 19 siki aduga miyoi 50 mukna asok apan nangki. Mathangda 2019 Mumbai foot overbridge collapse. Masidana miyoi 6 siduna miyoi kya amasu asok apan nanghanki. Asumna Morbi bridge tragedy asi yamna painful oiba thodok amu oiki. Morbi constituency gi BJP candidate Kantilal Amrutia hariba miyoi asina faw rescue tawnabagidamakta bridge collapse oiba aduda turel chongthaduna mi kanba yauki. Mahangna phongdopagi matung inna thodok asigidamakta sarkarna daita lauroi haibasi miyamna khangi haina phongdokhi. Thodok aduda masida uriba muslim macha Naim mahak amadi mahaki mamanaba mangagasu thodok aduda yauki. Makhoi loina iroiba hai thong tatpa aduda miyoi kaya irakna duna leiba mateng laurakpa aduda makhoina mateng tawba horakhi. Naim khakna miyoi 50 mu kanki.
Laibak thibadi mahaki mamanaba amasu thodok asida siki. Mahaki asigumba heroic action asigidamakta mahakpu mayamna sonari. Adubu mahak Morbi Civil Hospital amada admit tauki. Asumna thodok asigi matangda wahang kaya hangli. Bridge asibu yengsilliba company authorities singna maram chana semjandaba paisa lawtholaka maram chana thabak paikhattaba ghari saba electric appliance semba company da kusinnaba fitness certificate yaudana bridge reopen tawkhiba asigumba sing asidagi thokhibani haiduna blame tawri.